Agent 5-0! Naimbag nga orasyo amin gagayem. Isagot mi ti umunapasat ti makalawas asirya tayo iti drama tayo na paulwan. Agent 5-0! Nakaadayo akong kadagiti manggamkamat kanyak. Walang tayo sila bagiran. Saan pa yan nakadayo na dyan? Dagijayan na kitawan ng bayan. Natalgid akong di tinaglimbangak. Nagdadakil akayo tedda ditoy. Iso ang mailingidak. Umakara kiti pagpwistuan. Ilaan Adalang pato kanyak. Delikado ditoy. Naibusing tibala ti pagtug ko. Aglam mo na natang. Di tayo jaban dati papanak. Natamaan, takyag ko. Diyos ko. Dahito'y katintikan ni Pusanak. Agsaya sa yun, tidarag. Danapag, ti kabalyo. Sino ti... Tinakakabalyo. Tinatugan na dagiti kabosor. Jackson, kabailan. Tibagi nga. Ulawakon. Awan pa'y Serbio. Nagado kayo. Ngimbiyo pa'y napatay di agmay maysa. Boss, ada timulong ko ni Leonardo Falcon. Asino? Nakakabali, boss. Nasiglat, asintado. Inamatawag, tinapapatay na. Aniya? Panagkunat. Samot lang agpaw tibiyag ni Leonardo iti kabakiran. Pagkunam? Napaltugak ni Leonardo, boss. Aniya? Boss, iti saan ngagbayag. Mataimot lang ang dayjay. Di ka agsigsigurado, Dick. Amok, beja Leonardo Falcon. Amuna, tiar aramidan na. Boss. Nadakamot mo pa'y nga danang tulong kenkwana ang nakakabalyo. Hala, pumanaw kayon iti sang wanak. Tamang anusak pa'y, timang patay ka na kayo! Nanang, rabiin. Di pa'y nagsubli ti puot ti lalaking enyag dito'y ni maskara. Wan, Ella, ngam, natalgadan ti kasasaad na. Naikatan ti bala iti takyag na. Among nanang, ado ti agbilib ka ni maskara. Ado ti matultulungan na at tao. Nasingpet a tao ni maskara, Ella. Ngam, jak pa'y nakita ti pudpud no alangana. Di na ngamin ik-ikkatan ti maskarana. Adda siguro makagapon no apay adina kayat nga ikkatan ti maskarana. Kasta nga ta, nanang? Siguro? Dat-datlag ti kinatao na. Di tay ammo ti pagnanaudan na. Pagamuan ta makita tayo langan a lumabas dito'y purok a nakakabalyo. Sabay nagpartak ti panagpataray na. Agyaman tayo kenkwana. Ha? Nanang, nagsublin ti puot ti lalaki. Umay ka, Ella. Umasidag ta iti ayan na. Barok, igopam to'y sabaw ti nitib amanok. Agyaman ak nana. Ala, umigop ka pa'y, Barok. Tapno agsubli ti sigod a pinsam. Kumusta ti Riknam? Nasayahat magtanana. Sa dinuti, ayan din nakamaskara ng tulong kanya. Ha? Awan dito'y purokli, Barok. Sa dinong harudayan na. Uray da kami. Di mi ammo ti pagnanaudan ni maskara.
Maskara. Ti awag yu iti tao ng tulong kanyag. Uwan, Barok. Ibilbilang mi abanwar ni Maskara. Ado ti maitultulong na kada kami. Nang runa iti kasapulan mi nga agagas kan taraon. Kasta ka di. Uwan, Barok. Uwan gayam. Siyak ni Nanam Abas ka. Intalak na kakanyak ni Maskara. Ela tinagan matoy anak ko. Kat iso tinagluto iti tinola. Nana, agyaman nakada kayo ginela. Tikang runaan na pagyamanam kat ni Maskara. Iso tinangagas kadag iti sugat mo. Kalpasan day ta, pimanaw matlaang. Utang ko tibiyag ko kinkwana. Natayak ko maitan. No di tinulungan kadag iti mangkamkamat kanyak. Sino nga min dagiti mangkamkamat kan ka, Manong? Dagiti boyot ni Lazaro Mondragon. Ha? Lazaro Mondragon? Nana. Kasla nang nanggagkunday ta anakan. Anyat nagan mo itayon, Barok? Leonardo Falcon, ti si bubukil anagan ko, Nana. Sige, Leonardo. Umigup ka iti sabaw, Barok. Ibusam day ta na isagana akanam. Nanang, panagkuntik na singpat atao ni Leonardo. Wan, day tama tinadlaw ko kankwana. Apay paltugan. Ay, kinaamat nga rol dagiti buyot ni Lazaro Mondragon. Jakmatin nagdamdamag at nakababain mo. Ngam dakkel ti panagtalat ko kankwana. Tasigon ti ko na ni Maskara, saan adakes a tao ni Leonardo. Nanang, itay pa'y anak katugaw ijay turod ni Leonardo. Nagunag kitang panunutan na. Bayan talatan. Nala, ibaod mong dagiti kalding. Taada pa pananta. Nanang. Talaga adyak makait na. Pampanunutak tinaala ni Leonardo Falcon a Black Book. Nakalistay jay, dagiti nangangato nga opisyal a koneksyon ko. Boss, nakasagalan dagiti tao tayo. Nasayat no kastadik. Aburhido aklaw na yan. Ang mga nuaramatan ni Leonardo ti Black Book kontra kanyak. Boss, aramidin niti amin namang sapol ka ni Leonardo iti kabakiran. Awan pa iti damag, nunatay, wano saan day di atao. Sigun ka dagiti kakadwa na pa nagsawar. Awan nakita da bangkay ni Leonardo, boss. Aginggat awan makita yu abangkay day di atao. Di kay agsubsubli dito yung hideout. Boss. Sana mapalina day jay timang dadal iti reputasyon ko. Dik, dagiti napipigsang armas ti aramatan yung agsawar iti kabakiran. Derderen yu iti bala day jay atao. Kabailagon ti bagik, Nana. Nagsubling ti sigod a pigsak. Sigurado ka, Nardo? Nana. Kat, anyat planom ita, Barok. Ituloy ko ti trabaho. Nasken amaban mi itak ti dakkel nga ikan. Anyat kayat mo asawan. Nabilag ti grupo ni Lazaro Mondragon. Nangangato nga opisyal ti pulisya ti koneksyon na. Car smuggling ti negosyo na. Anya? Nana, jak mabalin niya baga kada kayo ti si bubukil aditalye. Maawatan ka. Intun parbangon.
agdalya sa tawan. Kabisadong nga rood ti dalan am apan iti patad. Kinasayat. Kadwaan na ka ni Ella. Aging gama kadanon ka iti patad. Saan ang nana? Kabailak. Kan nakababain kin ni Ella. Pagbainam kumangay, Barok. Nasingpat ni Ella nga anak ko. Ison timang kadwakan ka. Ano? Lagi na tayo. Dayon ti pinag na tayo. Wan, boss. Kabayatan ti panagin na tayo. Agpaliw ko itatlo lang. Tangan narigatan. Wan, di ka kati madaragan, boss. Panagkunakot si bibiyag pa iti sapsapulan tayo tao. Damgis lang namin ti tama na iti pinaltuga. Boss. Kumita ka iti daya paset. At nagpuskol ngasok. Unang peso. Kaya to sa wala na. Adda tao di ta banda. Boss, agad na ramidan tayo. Mapantayo iti pagtatawudan ti asok. Hala! Ituloy tayong timag na. Ella, mabitlahay. Ha? Apay, Nardo. Umay ka, darasan. Aglumang tadi ti kasamakan. At agrupo ti lalaki na sa ripat-patak. Anya? At ayuda, ng manipod dito yanta, makita kita. Huwag nagpaiso. Sa dino nga tati papananda. Mailasin mo ka di... Apay, Nardo. Dagiti grupo ni Dick amang sapsapol kanyak. Anya? Dagiti walang pain. Delikado da ito'y. Ang mga numasurutan dati dalan niyag turong iti parok. Panagkunak. Kat surusurutan dati pagtataudan ti asok. Ela, dito ka lang. Sa dino ti papanam, Nardo. Iliklik ko ida. Delikado numasurutan dati dalan niyag turong iti parok. Bas! Asidid tayo niti pagtatawudan ti asok ko kadwa. Juan, boss! Ang dalaki din tao nila. Isagana dagiti igam nyo. Ang mga nukulat nga dakabusan. Itay kami pa yan nakasagana, boss! Sana barikot tayo na! Ha? Ano tayo, Jay? Pagsipot ko. Kabusor laki di tayo. Ha? Boss! Awan magtanggi nagkarasakas! Ha? Tao laki di tayo. Puro ilan ang buwak dagiti bilit. Dagay manan! Paltugan nyo tinagdapan ti karasakas! Tirayo! Isargan nyo tagpaputo! Siyampa! Abay, boss! Boss! Hala! Kita nyo! Boss! Abangan nyo na tayo data! Abay, boss! Dagitawanan pain. Nagpaputok dangawan mo't kalaban da. Awan mo't tao din ay! Talagang awan tao dita. Ginunggon ko lang dagiti kayo dita. Ituloy tayo timag na. Surutan tayo ti pagtatawudan ti asok. Kunakon kat. Ijay ti turungan da. Ikagumaak nga ilikot ita. Tapno di da masurutan ti desdes nga agturong iti parok. Bas! Umasidag kayo dito eh! Kantikan nyo! Oh! Ano dito, Siyampa? Boss! Kita dito aday ti karutan. Ha? Ano dito eh? Anya tinakita da dik kung dagiti buyot na. Gagayem di uliway na denggan. Tituloy ti seryete ita alawas iti drama tayo na paulwan. Agent 540 Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Sound effects
Gani Boy. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.